гун хаклы ендешсем, юлдашсем, таваназем. Сирни мурда, чеваш нациви культурал автономин пайдажызем, Ольга Петрова, тада Татьяна Шмелева. Пирени сағынышлы да Павла Кумбая. Питерде чевашсен интернет-канал не пышла зайратпыр. Чевашлыға қалалатпыр. Чевашсен Питер шерішінче мәлі пұрыныне, мәнешленіне қаласа кытартатпыр. Малалла перенкаларымсыне курма бұтарады. Ибір чевашла калашатпыр, вулатпыр, юрлатпыр, ташлатпыр, чевашла пуранатпыр. Шак телегураваушный чевашлыға шүлелешіклені не білдерет. Чевашлыға хабардас енебе терлешсем ергелезе тада пұрнышлаза бұратпыр. Чеваш ела ергене ширеплетсе чевашсыне гына мар, терлі халық сене де кыдарца бұратпыр. Пирентел болзем тослық шүрчесінже ердеші. Сахал марышсем пирен автономиен ушкынезем бой курашы. Юраду фольклор ушкыне, Азамат, Аджазен фольклор ушкыне, Кевер, Шамрыксен тажы ушкыне. Ушкынзем Питер хулынче тада Ленинград рыхинже ирдеген терлі фестивальзінже тада конкурсынже худшынашы. Конкурсыне вара малды вырынзем илметивишлі булашы. Хаклы кураганзем, чевашлыға юрадагансем. Ширын замыр пирен канала, ехравлатпыр, сынетпір. Малала иберзере автономин әшесен пирге каласа пырыбыр. Терпре, терпулычень.